guys. Cipirnya mudah banget. Hmm. 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 Kecipirnya. Hmm. 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 Keselak tadi saya. Makan. Usus. Hmm. 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 Jengkol guys. Hmm. 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 Makan sayur yang banyak ya. Wortel. Hmm. Belakangan ini saya suka nyebelin wortel guys. Habis nonton TV. Soalnya mata udah mulai amin. Makan sayur yang banyak kalian. Hmm. Faktanya guys. Hmm. Hmm. Sayang, minta ususnya dong. Ini mama aja, ini mah khusus buat mama kok. Oh, kalian udah dimasakin daging ayam. Ini mah khusus buat mama mukbang. Ususnya juga guys, tadi saya sertakan. Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Nikmat guys. Enak. Hmm. Di pasar induk mah cuma 15.000 sekilo nih guys. Ah. Hmm. 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 Enak. Hmm. Minum dulu guys. Hmm. Hmm. Ini kalau cabai rawit hijau, keringat tambah banyak guys. Sampai basah. Hmm. 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 Siapa itu? Hmm. Kirain suami pulang.